Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akaba n'umuhungu wa President Kaguta Museveni wa Uganda akomeje guterana amagambo n'umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa se, uwo ni Robert Kyaguranyi uzwi cyane nka Bobi Wine, uherutse no gutsindwa amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Uganda. Uti byifashe bite? Ngo haye ikaze, niba utarakora subscribe uyu ni umwanya mwiza kugira ngo uyikore, hanyuma ukore like ndetse utange igitekerezo cyawe, cyifuzo cyangwa inyunganizi aho hasi muri comment. Ngo haye ikaze tuganire ku biri kuvugwa mu gihugu cya Uganda. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda akomeje guterana amagambo na Bobi Wine wahoze ari umuhanzi, uyu munsi akaba ari umunyepolitike. Uyu nguyu rero General Muhoozi Kainerugaba akaba abinyujije ku rukuta rwe rwa X cyangwa se Twitter, yanditse ko hatanzwe amabwiriza mashya. Ingabo rero mu mabwiriza mashya ingabo zahawe harimo no kuzana Bobi Wine cyangwa se uyu Robert Kyaguranyi umunyepolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi buriho umaze n'iminsi ari mu buhungiro, ko bamuzana ari muzima cyangwa yapfuye. General Muhoozi Kainerugaba yabyanditse kuri X ati mu masaha 28 bari bahagaritse gushakisha Robert Kyaguranyi uzwi cyane nka Bobi Wine, babitegetswe n'umugaba mukuru w'ikirenga ari nawe President Kaguta Museveni uherutse gutorerwa manda ya 7. Ariko ngo bumva ko ashaka no kwishyikiriza mu mahoro inzego z'umutekano, gusa ibyo ngo atabikoze. Ubu ingabo zifite amabwiriza yuko zamuzana yapfuye cyangwa ari muzima. Bobi Wine akomeje kuba mu bwihisho nabo rero kuva mbere gato yuko ibyavuye mu matora aheruka gutangazwa hari hagati mu kwezi kwa mbere kwa 2026. Mu cyumweru gishize Muhoozi yari yahaye Bobi Wine amasaha 48, ni amasaha yari yamuhaye yo kuba yishyikirije polisi. Ibyo rero ntago yabikoze, kandi ibikorwa by'igisirikare byo gushakisha aho yihishe nabyo ntacyo byagezeho, kubera ko kugeza n'aka kanya turi gukora inkuru yari ataraboneka. Bobi Wine akavuga ko hari umugambi wateguwe wo kumugirira nabi, ko rero yanahunze iwe ubwo abasirikare bahageraga. Icyo gihe hari kuwa gatanu tariki 16 z'ukwezi kwa mbere 2026, ni nyuma y'umunsi umwe habaye amatora y'umukuru w'igihugu n'abadepite aho mu gihugu cya Uganda, ndetse kandi haburaga amasaha make ngo hatangazwe ibyavuye mu matora. President Kaguta Museveni yatsinze amatora aheruka ku majwi 71, mu gihe Bobi Wine we yaje amukurikiye yagize amajwi 28%. General Muhoozi Kainerugaba umuhungu wa President Museveni avuga ko Bobi Wine ashinjwa gushishikariza abantu imyigaragambyo n'urugomo, ariko ubucamanza nta nyandiko yo kumuta muri yombi bwari bwasohora. Hari abasesengura ndetse bakurikirana politike yaho muri Uganda bakavuga ko ubutegetsi bwaho i Kampala bwaba bufite ubwoba ko Bobi Wine cyangwa se Robert Kyaguranyi aramutse aba ari kwidegembya ashobora no guhamagarira ndetse no kuyobora imyigaragambyo ikomeye, ikaba yanateza ikibazo gikomeye ku butegetsi buriho. Mu mpera z'icyumweru gishize Bobi Wine hasohotse amashusho agaragaza Bobi Wine ndetse natanzemo ubutumwa avuga ko akomeza kuba yihishe kubera umugambi uriho kumugirira nabi. Muri ayo mashusho kandi yamaganye urugomo rwakorewe umugore we ndetse n'abasirikare, aho rero benshi bateye urugo rwabo ngo bagasahura ibikoresho byose by'agaciro mu nzu yabo, kandi bagahohotera umugore we ari we Bobi Kyaguranyi wahise ajyanwa no mu bitaro. Kuri ibi ngibi rero General Muhoozi nabyo hari icyo yabivuzeho, yanditse kuri X ati abasirikare banjye ntabwo bakubise Bobi. Icyambere, ntabwo dukubita abagore, ntabwo bakwiriye umwanya wacu, ahubwo turimo guhiga umugabo we, ntabwo ari we dushaka. Dukomoje kuri iryo hohotera Robert Kyaguranyi avuga, umugore we Barbara Kyaguranyi cyangwa bakunze kwita Bobi Kyaguranyi kugeza ubu ngubu ari mu bitaro. Ni nyuma y'uko rero abantu bitwaje intwaro bateye inzu yabo i Kampala mu gihugu cya Uganda. Ni igitero rero bavuze ko ngo cyabaye nyuma y'iminsi mike habaye n'ubundi amatora y'umukuru w'igihugu, na amatora bo batemeye ibyavuyemo. Bobi akavuga ko yari wenyine igihe abagabo binjiraga mu nzu ku ngufu. Avuga ko ngo hari mu ijoro ryo ku munsi wa gatanu w'icyumweru gishize baje bamubaza rero aho umugabo wari, ariko ngo ntiyagira icyo ababwira. Bamusaba ko yakura password muri telefone ye, bamusaba ku ngufu, ariko ngo aranga ntiyagira icyo bikoraho. Avuga ko rwose ngo yari mu nzu yitegura kuryama,
bamusanze ndetse yambaye n'imyenda yo kurarana ngo baramuhohoteye kugeza n'ubwo bamwambuye ubusa. Hagati aho rero nubwo bimeze gutyo kugeza n'uyu munsi Bobi Wine aracyari mu bwihisho ndetse n'ibyo atangaza byose ntago ahantu azwi n'uyu munsi haramenyekana. Mu guterana amagambo nakubwiye gukomeje kubaho yanditse ku mbuga nkoranyambaga ze haba kuri TikTok ndetse no kuri Twitter atangaza ko umuhungu wa President Museveni General Muhoozi gakomeje kumuhiga kugira ngo amuhitane. N'ubutumwa rero yatanze ni nyuma yuko General Muhoozi Kainerugaba avuze ko n'ingabo zahawe amabwiriza yo kuzana Bobi Wine ari muzima cyangwa yapfuye. Bobi Wine rero yaje yandika ku rukuta rwe rwa X ati umuhungu wa Museveni w'umunyabyaha akomeje kumpiga no gutangaza amagambo y'iterabwoba kazangirira nabi. Yacyashimira abantu bakomeje kundinda. N'amashusho ndetse n'amagambo yashyize ku mbuga nkoranyambaga ze. Yavuze ko umugore we Robert Kyaguranyi uherutse guterwa n'abantu bambaye igisirikare bamusanze iwe ndetse bakagera naho arara ngo baramukubise, ariko ubu ngubu akomeje koroherwa aharwariye mu gihugu cya Uganda mu murwa mukuru i Kampala. Bobi Wine akomeza gushinja leta ya Uganda kuba yarafunze abantu bagera mu bihumbi n'ibihumbi. Ati urugo rwanjye ruracyazengurutswe n'abasirikare benshi mu badushyigikiye bishwe nabi. Uwabaye umuhanzi Bobi Wine ubu akaba ari umunyepolitiki utavuga n'ubutegetsi buriho bwa President Kaguta Museveni muri Uganda, avuga ko ibyo byose biri gukorwa ngo biterwa nuko bahisemo kurwanya igitugu cya President Museveni. Akamushinja kandi ko mu gihe cy'amatora ngo yakuyeho internet kugira ngo abashe kwitangaza ubwe nk'uwatsinze amatora akoresheje imbunda. Nibitangazwa na Bobi Wine ati turacyafite umuhate wo gukiza igihugu cyacu aba banyabyaha. Turacyafite icyizere ko abaturage ba Uganda bazongera guseka. Mu mutima wanjye ndizera tuzabigeraho umunsi umwe. Umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba akomeza gutangaza byinshi ku mbuga nkoranyambaga ze ndetse bitavugwaho rumwe n'abantu batandukanye. Bobi Wine nawe akomeje kuba mu bwihisho kuva mbere gato yuko ibyavuye amatora aheruka kuba muri Uganda bitangazwa. Mu cyumweru gishize kandi Muhoozi yari yahaye Bobi Wine amasaha 48 n'ayo masaha yamuhaye kugira ngo abishyikirije inzego za polisi. Ibyo kandi ntiyabikoze kandi ibikorwa by'igisirikare byo gushakisha aho yihishe ntacyo byigeze bigeraho. Bobi Wine akavuga ko hari umugambi wateguwe wo kumugirira nabi, ko yahunze iwe ubwo abasirikare bahageraga kuwa gatanu hari tariki ya 16 z'ukwezi kuri buke ibyavuye matora bitangazwa. Muhoozi Kainerugaba avuga ko Bobi Wine ashinjwa gushishikariza abantu imyigaragambyo n'urugomo, ariko inzego z'ubutabera nta nyandiko zimuta muri yombi kugeza n'uyu munsi zirasohora. Tukiri kandi kubivugirwa mu gihugu cya Uganda yirukanye abanyamakuru b'Abafaransa. Umuryango w'abanyamakuru batagira imipaka Reporters Without Borders watangaje ko abanyamakuru batatu b'Abafaransa birukanywe muri Uganda mu gihe cy'amatora aherutse kuba mu byumweru bibiri bishize. Mu birukanywe harimo Bastien Hanwil, umunyamakuru wa France 24 ukurikirana akarere ka Afurika y'Iburasirazuba. Uyu ngo yageze i Kampala ku itariki ya 17 Mutarama 2026. Wari umunsi hagombaga gutangazwaho ibyavuye amatora President yari yabaye muri Uganda, mbere hari tariki ya 15 Mutarama. Umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka ukavuga ko uyu munyamakuru wagiye mu biro by'abinjira n'abasohoka agamije gutunganya neza uruhushya rwe rwo gukora akazi yari yarabonye mbere, ariko nyuma aza kubwirwa ko agomba kuva mu gihugu. Ngo yanabwiwe kandi ko ibyangombwa byo gukorera muri Uganda yari afite bitari byujuje ibisabwa kugira ngo atangaze amakuru ajyanye n'amatora. Asabwa kugura itike yo gusubira mu gihugu cye, bitaba ibyo agafungwa. Nyuma abashinzwe abinjira n'abasohoka ngo baramuherekeje bamugeza ku kibuga cy'indege, maze ava muri Uganda ku itariki ya 20 Mutarama atabashije gukora inkuru n'imwe nk'uko aba Reporters Without Borders babivuga. Umuryango Reporters Without Borders kandi uvuga ko hari n'abandi banyamakuru babiri b'Abafaransa bakorera radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI, nabo rero ngo babujijwe gukorera muri Uganda. Umwe yabujijwe kwinjira mu gihugu akiri ku mupaka, mu gihe undi yemerewe kwinjira, ariko nyuma gato aherekezwa ku kibuga cy'indege arayurizwa kumusubiza aho yari aturutse. Urwego rw'igihugu rw'abanyamakuru bigenzura mu gihugu cya Uganda rwo rwavuze ko gutangaza amakuru y'amatora isaba uburenganzira bwihariye.
ni uburenganzira bwiyongera ku byangombwa bisanzwe by'akazi k'itangazamakuru ko byashoboka ko abo rero batari babyujuje. Icyakora uru rwego ibyo rutemeranywaho n'umuryango w'abanyamakuru batagira umupaka uvuga ko abo banyamakuru ngo bari bubahirije inzira zose zisanzweho, ko icyabaye ari impamvu z'ubuyobozi zigamije kubuza itangazamakuru gukora akazi karyo. Amatora mu gihugu cya Uganda yakozwe, internet n'imbuga nkoranyambaga byarakuweho, bigarurwaho amajwi uko amaze gutangazwa. Ibyanenzwe cyane n'imiryango itandukanye ivuga ko iharanira uburenganzira bwa muntu. Urwego rushinzwe itumanaho mu gihugu cya Uganda rwasohoye itangazo hari ku itariki ya 12 Mutarama bavuga ko internet izakurwaho guhera ku itariki ya 13 Mutarama kugeza igihe hari gusorerwa irindi tangazo. Icyakora byaje kuvaho mbere yaho gato ku itariki ya 12 ku isaa 12 z'umugoroba ku isaha yo mu gihugu cya Uganda. Icyakora nubwo yari yakuweho, serivisi zimwe na zimwe zirimo by'ubucuruzi bw'amafaranga, abakora iby'ingendo zo mu kirere ndetse na serivisi z'ubuzima zikenera murandasi zo zari zemerewe gukora ndetse zarakoreshwaga. Ngayo nguko ni byinshi cyane bikomeje kuvugwa mu gihugu cya Uganda. Turakomeza kubikurikira isaha ku isaha, nako kandi dukomeza kugezaho amakuru avugwa hirya no hino atandukanye. Nkibutse ko niba utarakora subscribe, uyu ni umwanya mwiza wo kugira ngo uyikore. Kora like ndetse usangiza abandi iby'iyi nkuru. Ushobora kandi no gutanga igitekerezo cyawe, cyifuzo cyangwa inyunganizi muri comment. Twongere dusubire mu masaha ari imbere naho ubutaha.